Welcome to the Leading Sight News. Kichingsi yang deng Deopani College alumni come 15 social freshers meet ke Pamanpong. Si pai chiklo lakhain ko rapli Deopani constituency ke Parlo Samtipur Deopani College along Deopani College Alumni Association lapen Deopani College Students Union Body atumpen patir Piponsi Deopani College Alumni lapen social freshers meet mission Bangsoja Megalong Aluhiaman pen kachitong dun guest of honor Siriju Sorbon Kumar Telenga Deopani constituency MEC lapen EM Mukut Mahanta Sang P Alice Teron P VDC Chairperson Deopani Anderson Rongphar KSA President Mr. Boson Rongphar Principal Pospojoti Chetri lapen man kedo kapre katumta chitong dun Arnam lang pipen Simeon Rongpi report the leading side. Today, the 17th of August 2024, the Deopani College for the first time is celebrating the first ever Deopani College Alumni Meet come 15 social freshers meet with the cooperation of the ex-students and the students of Deopani College, especially the Union Body of Deopani College, and with the help of Deopani College governing body, MSc and EM and VDC chairman and all the well-wishers of Deopani constituency, we could make it this day a grand one and a memorable one. As per the higher education guideline, the college is to establish Students Alumni Association. So finally, we have established this particular committee in the month of July. Within 1 month, they work day in and day out and make it the day, the dream realized today. So we could celebrate this great day to have an interaction with the ex-students. Some have worked as a teacher, as a what's called in a forest department, education department, and maybe LDA. Some of the students, they have already working as a servicemen, so they don't have the time to meet each other. So we formed this organization to come together from 2009 batch to till 2024 to 23 batch. Already it is 15 years. Now it's really exciting. Students coming from far and wide. Some are from other districts, maybe Golaghat and Nagaon, Sibsagar, Jorhat, and then from different parts of Karbi Anglong. So it is a very, for me as a principal in charge, glad to see them all. They come together, they celebrate themselves with some singing, some dancing, with Karbi folk dance and Jhumur. So it is very exciting to see them, and especially I can see their happiness by seeing their smiling faces. I once again wish them all the best in the days ahead to work tirelessly for the development of Deopani College and the Deopani College Alumni Association, and to make this institution the place where we can get quality education, not the quantity but quality education. So education is these days is a what's called given importance in all spheres in life, maybe in sports, maybe in getting degree, maybe dancing and acting, beautician. So all that we have now, students have to train themselves. They have to cope up with the latest education policy. So wish you all the best. You come to the college, we'll discuss each other, and we'll work together hand in hand to make this Deopani College institution make one of the best college in Bukidnon, LA, the whole of Karbi Anglong, East and West, and at the end, the whole of Assam. So let us try to bring laurels for
this institution. So wish you all the best. Thank you. Pardon? Milimen thare register napen ladagi tum Depani College long alumni association long nita president lo asi bangso nang ni nang ju alam bang make sen lo lasi kasik sak bangge timit happy hangjang ati bangge ni timge porjum happen sila bangso first ever Depani College alumni meet pang epele pathik bon dalo lasi itum kiri karlan long sami mate ajat long sami tum kachik sak happy sitame lo bangso apne pen ajat non pun sami tum chipen chai lo asi non bang program dam bom lang bon sami commission je phansi ni tum sami arna It is following Sanskriti. ex student tuman connection nang tumang bong do Taku chesta. connection pen Boko dhyanam. churo bek nang ji la bangke nilitum Tathaiva ichya. ex student tum sami kumarnir ke That means sakuri choklam bom ta do kumane organization long We read kapta once sa long kan involved na do about the alang crow, tum pen sami ni tum phanang lang thirsty ding de crow. alang ni tum sami How he asap obes sami tum phan contribution do got the water kumane lang and how kumane he alu drink the samsi ni tum phan nang pidun lo apen teni When tum la committee long sami this is kachirong le do chesta, 500 pride. chirong lo sami la an program The mat crow, do ke dori e pride, tum un an pen to drink the klempon small mate water success having in the vessel mathapon lo in the bottom side. thangang bong kachirung chot ma matang ta long The crow then given people, each people kalang lo aprang si bangge ni tum la bangso program kan bangge tum em sir Richard Job bi apansi chief guest chohang kon lo mo sa melang ni apan la aprang pen son program sidul ki pitang do kuma si patumi ame ni tum kon long lo lang di wangon elom bo pokapek si wang po jane kinyang sitong nang de lo apen ni tum kachohang adam mate donation tum kirung namang ke dolo la tum silently in sen sarang the sami river dam lo side. sami sawa portion te jat na jok ni tum non ma Then whenever lam thei long le lang if the fluent grain pula is ben mate tum la sab sab chirung not pon na silent, sami tum then la bangso program pachin his pon what is নমস্কাৰ মই that all things এলুমিনি will মিটৰ have to ছেক্ৰেটাৰী হয় আৰু আমাৰ দেওবানী in কলেজৰ our প্ৰথমবাৰৰ heart. বাবে এলুমিনি মিট পতা We হৈছে have to try লগতে and আমি say, ফ্ৰেচাৰ্ছ 15 ফ্ৰেচাৰ্ছ মিটো পাতিছোঁ আৰু এয়া পাতোতে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে যিখিনি এক্স ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকেও যথেষ্ট কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে যিয়ে যি পাৰে মানে ধৰক এতিয়া কোনোবাই পানী দিছে কোনোবাই পিঁয়াজ দিছে কোনোবাই মিঠাতেল দিছে তেনেধৰণে যোনে যি পাৰে সেয়া দিছে ষ্টাফেও আমাক সহায় কৰিছে আৰু ফ্ৰেচাৰ্ছৰ যি কলেজৰ ফালৰ পৰা যি দিব পাৰে সেয়া আমাক দিছে তো লগতে আমাৰ যিসকল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে আমাৰ ইয়াৰ তেখেতলোকেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে সেয়াই ধন্যবাদ আজি আমাৰ 24 নং দেওপানী ডিগ্ৰী কলেজৰ নেতৃত্বত আজি দেওপানী কলেজ এলুমিনি মিট 15 ছ'চিয়েল ফ্ৰেচাৰ্ছ মিট 2024 আজি ভাল লাগিছে 24 নং দেওপানী যিমান ইয়াত পঢ়ি যোৱা ল'ৰা ছোৱালীসকল আজি একেলগে হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ কেএছএ নেতৃত্ব লৈ আৰু বাকীখিনি সকলো ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নখিনি লৈ পেলাই আজি ফ্ৰেচাৰ্ছ মিটখন পাতিছে ভাল লাগিছে কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং নেতৃত্বত চলা চৰকাৰ দিনত আমি আজি সকলোৱে মিলি আজি শান্তিৰে আমি এই ফ্ৰেচাৰ্ছ ডেছখিনি পাতিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে জানে পূৰ্বৰ চৰকাৰ সময়ত আপোনালোকে কিমান কাৰ্বি আংলং অশান্তিৰ এটা সৃষ্টি আছিলে ষ্টুডেণ্টক চাব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ সৃষ্টি এটা আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একেলগে হৈ কাৰ্বি আংলং বাস কৰা সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একেলগে বাস কৰা সকলোৱে আজি মিলা প্ৰীতি হৈ পেলাই আজি প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰিব পাৰিছে গতিকে থেংকছ ফৰ অল পিপুল কাৰ্বি আংলং ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমি একেলগে হৈ এনেকৈ কাৰ্বি আংলংখন আমাৰ কাৰ্বি আংলংখন আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন মানে আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ উন্নয়ন গতিকে আমি কাৰ্বি আংলঙত বাস কৰা সকলোৱে এটাই চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে যে আমি সকলো মিলা প্ৰীতিৰে থাকি কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ ছাত্ৰ চিন্তা কৰোঁ গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ যোগেদি এইখন মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যদি কাৰ্বি আংলংখন আগবাঢ়িব লাগে তেতিয়া শিক্ষাখিনি আগবাঢ়িব লাগে শিক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়িব লাগে গতিকে আজি আমি যিটো দেখিব পাইছোঁ 24 নং দেওপানী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেয়া সঁচাকৈ আজি শিক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়িছে সকলো স্কুলবিলাক ভাল আগবাঢ়িছে কলেজবিলাক আগবাঢ়িছে আজি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বচন
ৰংফাৰদেৱে বহুতো কষ্ট কৰিছে তেখেতৰ কষ্ট আৰু তেখেতৰ ধৈৰ্য সকলো টিচাৰবিলাকে তেখেতৰ অনুযায়ী আজি কাম কৰি গৈছে গতিকে ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে তেখেতলোককো আৰু আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ Nangli tum media fan akero pilo athe pini ladak Deopani College along labang so resort meet a program along nangli tum stamina chetong do napot nangli tum fan akero piglo general tin pen kila tum fan stame non nili kaning jeji ke thangta velo isi ningarong athe pini ningarong pik athe ke ladak ke Charlie Deopani College along ke Charlie abarim dak pen ke pas tang atum alang li tum Chuneng pen lo, chuneng la pen peneng. Alang litum ladak akole sa pancheting ni pin pen. Alang litum aning kanwang sitami labang so kibipon, labang so program ke patipon apot. Alang litum mapan sitami akero pilo, la pen ke chinghon CM sar kache padugdun pen ajok si labang so program ke pachun pon lo. La pen nilitum kachinghon Deopani constituency MSC sar Sorbon Telenga alang lista me che padugdun pik labang so kolesa pan alang lista me che rapdun pik la pen ladak a kolesa principal Buson Rongphar alang lista me bang so koles koson si gipang tang jima la pen koson si student ki pabat pon jima ki paong pon jima pan alang di bor ipon pik la selang di fan sta me choropon pik lo la pen peneng ki students sta me do pik lo la so posini liningarong pik la pen chike modam lo pini la bangso lingarongar ni sitami la bangso koles ki pang cheng borsing rong pi alang di fan sta me Karkliteng alang li fan sta me shomarong pensta alang li sta me la bangso pini ningkarong ali along alang li fan sta me nilitum chike mo pon lo Chris Jyoti Paris Dokmoka long Inter Mondelez Football Kapathu Kapangcheng Pon Pai ni Phaikre Troxier ni Dokmoka Paris along first Inter Mondelez Football Tournament Indian Catholic Youth Movement Chihek pen ICYM Dokmoka Paris atun pen patir pi ponsi mesen pen Kapathu Pangcheng Pon long lo Laso along RD Kipidun la pen BD Sori Kipiduna Bangke Youth Director Reverend Father Samson Teron Kepathu atuma phanardi Kipiduna long Chief Guest Reverend Sister Lisi Augustine Chris Jyoti School Headmistress Dokmoka la pen Chief Guest of Honor Aman pen ke Sangpi Dimi Tisopi DDKKNA President atum chetong don si Kapathu aning gehang atuma phan aning perung